Maya pasisilimpo kay katamungan, Biyernes ning 30 metong a Domingo ning karaniwan na panahon. Pakyabe tala po king banal na misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring makatuki, Febe Parilaga, Simon Samson, Vic and Del David and family, ring makatuknang Purukwan at Little Baguio, Marlon, Joyce and Ira Takdol, Lito and Lori Zapanta and family, Susan Lacambra, AOP, LOM, Greaters PYM. Para kayong kapasalamatan tingal doon ang kaibaitan ng Father Alex Dizon, Father Edgar Pandillo, Carol Lising, Christopher Lingad Perez, Vincent Gabriel Garcia, 24th birthday. Para kayong personal na kayadwanan ng Sophie Yap, Ted and Joby Monasterio, Socrates Bingayan and family, Amor and Carmelita Bautista and family, Arman and Mariet Nang, Herminio Linet Nukum and family, Luzana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joya Espino and family, Phil Janet Castro and family, Bobby and Zoray Carmelo and family, Nicolo Pineda, Eleanor Ventura, Rose Capati, Mark Homer Munoz, Leticia Wu and family, Maria Maida G. Luta, Patrick and Sarah Goquinco, Bernie Baby Henson and family. Para king malagwang kapaldanan ng Rodel Dong Flores, Geraldine Zapanta, Adrian Del Ian R. Alfonso, Arlene Quizon, Jennifer Manarang Canlas, Eloiso Tonggol, Estrella Borja Fabian, Fe Kailaw, Eller Vitug, Nelson and Nicole Tamondong, Joy Bacani, Almario El Clodio, Laila Kapulong Manlutak, Dr. Agnes Salvador, Zenaida Talorin, Orlando Castro, Mylene Salamat Soberano, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalang hanggang kapainawan din kapatid tamong mengaw na biye, Filomena Maria and Dorothy Carion, Zia Limiklat, Rosario Manyalak, Mercedita Pascual Ramos, Fernando Santos, Feliciano and Vicenta Angeles, Martin Angeles, Nameriano, Adela and Victoriano Dungka, Higenia and German David, Purification and Heriberto Gueco, Maxima Robistiono, Araceli and Teodora, Feliciano and Rosita Dionisio, Mercedes Pantig, Cecilio Mantes, Melquiades and Leticia Basilio, Cecilio Polanco Jr., Maria Teresa Morales, Rodolfo Angeles, Dr. Alberto Chincuanco, Ponciano and Maria Gomez, Luciana Olaria, Marilu Valerio Soriano, Felisa Soriano, Ricardo Martin Sr., Brasilia Bognot Dizon, Sharon Galang Malonzo de Guzman, Alejandro and Milagros Resurrection, Gliceria and Carmelito Limio, Erlinda Paras, 2nd death anniversary, Josephine Manyalak Galura, Leslie Sichon, Alejo and Maria Santos, Democrito Aizon, Miriam and Mai Gonzalez, Gonzalo and Francisca Aizon, Bienvenido Mentemoyor Sr., Domingo and Epifania Santos, Susana Sochu,
Manuel Vicente and Magdalena, Roberto Razon, Roy Hilario, Pastor and Victoria Dungka, Nino Nagit, Attorney Dante David, Eli Tiger Lagman, Paulo Lagman, Ricardo and Lucia Passion, Vicente and Ellen Tamtangco, Loreto Martin Pablo, Anthony Pablo, Gerardo Martin, Alfredo Capati, Magno and Francisca Hipolito, Alex Resurrection, at din sa Blanca King Purgatorio. Talakad tango po at ikantayang dalit a pamuklat. O pusong man, o pusong man, kekeng panaligan, gawon mo'y puing puso mi, anting puso mo. King Legyon ingigpa, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. Ginoo manatili kaya kayungan, At keka antemuri, maya pa sisilimpo, maya pasisilimpo kaya tamong among mumunang biyernes ng bulan ng Nobyembre, parang alantaya naman yung sagradong puso ng Jesus, devotion tamo, at makanyan mo naman karikatang panalangin. Kapatad, banta maging karapat dapat magmasusi kanitig banal na misteryo, sisyan talat pa yung gulutan, na baluta mong pamagkulang. Nang kaya may kamalita mo, baluta mo pero tama naminan. O nang kaya tang may kamali, sisisyan tala pa rin aliwa. O pwede naman balo mo at ikang kamal yan, nakamang gagawang kapaglarinan. Ulidaniti, mangyatang kapatawaran kin Diyos. Itangan po, magkumpisal ko king Diyos ang mayupayong tutu. At kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyailangan kalangan. Ulinitay, panagapuko, kasatapan riyang kapilan man birhen, karing sablang anghel, lampong santo, at kay kayo kapatad, ingipinalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. King Diyos sa may payang tuto, pakaluluan na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo. Idala na tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po at ganakan ning kaya katamong panalangin at intention kayong misang iti. Malalangin tamo. Oy paming mayupaya, antabayanan may kabilugan na lelangan, king pamaningat ning metong aypa. Anta ning pagkaluban ng tao, king metong ning pagmulan. Tipunan mo sanang miyabayabeng mitmong kapayapan, king metong a pamilya. Papaintiliran mo kay mo sana isasan metong king lugod at pamikakapatad. Itiadon mi kapamilataning ginuming Jesucristo anak mo, ang mabibi at magari kametong aning banal Espiritu, metong muking panga Dios, manggaman king alanganga. Amen. Ing luteriya ning amano. Pamamasang iba't, kinsulat ng San Pablo, Karyentao, Roma. Kapatad ko, ako mismo, abibitas ako, king ikayuman ating kayong may pa pilubluban. King kimuhan kayo, king sablang beluan, at malyari kayong mituturwanan, king metong at metong. Dapat kinsulat kong ini,
tutukong matapang menapse amano. Tungkol ka ring mapila na bage, buri kong ipaganaka kaya kayo. Iti darala namo ning kalam, apigkalub na kako ning Diyos. Yening meging metong kung talasuyo ng Kristo Jesus, busal da rin pagano. Susuyo ko antimong pari manaral, king may pabalita, ibat king Diyos. Banding pagano maging metong landawon, akarapat dapat matanggap king Diyos. Miyayin kaya king kapamiltaning banala Espiritu, inya kagum ng Kristo Jesus, malyari kong ipagmaragul, ing kasuyuan na daraptan ko, alang-alang king Diyos. Uling ako mangangas, magsalitang nanuman subali mo kong depata ng Kristo, king kapamilatan ko, banalang ayag-ayagyag din pagano, king kapamintuan king Diyos. King amano at king dapat, king kapamilatan ding mayupayang waga at mala, at king upaya ng banala Espiritu. Inyasat lubos king ipanaral, imay pabalita tungkol kang Kristo. Manibat ka rin Jerusalem at ka rin sablang lugal, libutan ko ang gana ka rin Ilirico. Pigkapinitan kong emunano, ing apanaral ko kapilanman, ing may pabalita, karing lugal a epa makakilala kang Kristo. Ban ko manalakaran king pundasyon, api pagalaning aliwan tao. Bagkus ing pangatawanan ko, yaing makatupan, kuking sasabyaning kasulatan ngana. Akit deretang epa makabalita kayo, at atalastas deretang epa makarandam kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impakibat tamo po, ing Ginoo pepakilala na karimbansa, ing magligtas ng upaya. Ing Ginoo, pepakilala na ka ring bansa, ing magligtas ng upaya. Dalita na niya yung bayong dalit ing Ginoo, ulining makapagmulala ng depatan. Kinsarili ng kayupayan at kabanalan, intagumpe kayang kimtan. Ing Ginoo, pepakilala na ka ring bansa, ing magligtas ng upaya. Pisyag ng Ginoo, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas ka rin bansa. Pepakilala ng tune, ing pengako na kimbalen, ning Israel, nakelingwan, karela mipno yang lugod ang pong katapatan. Ing Ginoo, pepakilala na ka ring bansa, ing magligtas ng upaya. Intagumpe ning Diyos, ikidarin sa blantao, ning yato. Dalit kaking Ginoo, uling masaya ka, o meto yato. Puriyan niya kambening dalit at kulisak nin tula. Ing Ginoo, pepakilala na ka ring bansa, ing magligtas ng upaya. Talakad tabo, ngenibang parangalan ning mayap abalita. Alleluia. 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 Haleluya, haleluya. Asahan laring sablang kautusan o Ginoo, manatili la kapilanman. Haleluya. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kay ka, ang temorin. pamamasa, king may pabalita, agpangkan San Lucas, Ikaya kay ka, o Ginoo. nga na mga sus kareng alagad, kanitang misa nating meto nga makwaltang maki meto nga katiwala, simbong da ring ing pibanjana, panyirana ning katiwala. Inya pe payawus ne at kitang nakaya, nano ing ababalitan kong tungkol kera,
Munya kang kwenta kanako tungkol king kaya kang pamibala. King pibandyan ko. Uling naka malyaring maging katiwala ko. Nga na ning katiwala king sarili na. Lalako na nako ning Panginoon ko king katiwala. Nano kaya indaptan ko. Ko yung sarol. Marine na ako man magpalimos. Balo ko na indaptan ko nga na bila ko kuman king obra ko ating tanggap ka na ako karimpi bale-baleda. Tunggal-tunggal na lang pepayaws ding makiutang king kayang Panginoon nga na king minuna. No anti ing utang mo king kakong Panginoon pegiban na dinala na barilis larong olibo nga na ning katiwala o ning kasulatan ning utang mo. Lukluk ka gawan meng 50. Mamalagwa ka. Kitna na yung kadwa. Ika, anting utang mo. Pegiba na dinala na ka ba na trigo. Nga ning katiwala. O ning kasulatan ning utang mo. 80 ing isulat mo. Pinuri na ning Panginoon ing mapamrait ng katiwala. Uling piyapagit na gayang katoswan. Uling may gitiyang biyasang, mamahala, ing taong makayato, kaya sa aking taong makadiyos. Kapatading may pabalitan, kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kilagyon ni Kampo ng anak, panimba ng Espiritu. Amen. Atin tapang oras gawan ng mayap. Atin tapang panahon magbayo. It's not too late to make things right. Nang kaya sabi, ay rugo, matuwa na ako. Ay, ala ng oras. Nang kay mabaiting lubta mo kayong milabas, we have regrets in the past. O isipan tamo itang panahon may kulang tamo, kayong milabas. Potang lalon tamo, detang gawatang desisyon, detang agawa tamong mali. Kabang kayong pamaglakbeta mo, isipan ta kanita ustula, pero ang yaning lalon tamo, may kamalita pala. Baluya po na yung piyaka maragula kwarto. Saan yung piyaka maragula kwarto? Itang presidential room o kaya itang VIP room o kaya ambassador room. Aliman po. The biggest room is the room for improvement. Yung piyaka maragul ka ng kwarto, yapin niya yung lugar. Kaya pa pursigita mong samasan pa imbiyata mo. Marakal pang lugar para kanita. Pagtaka niya po yung migibandi kayong gabon, yung Panginoon, yung boss. O ba't kakabili ba niya ining mapamurait ng katiwala? He commended the dishonest steward for acting prudently. Ori dapat kamuana na niya mo kasi memorait ya. Kasi may nakoya. Bala mo, baligtad na eh. Migkamali na eh. Ang pa. Pero len mo na gawa na po niningkay ang katiwalang migkamali. Like many other stewards, yung panahon da nga ito, panahon da Jesus, hanggang ngayon naman. Pota katikang katiwala yung gagawan da, may kaka-inflation to the master's debtors. Kunyari mo, tikang utang, daragdagan ko yung utang mo. At itang dadagdag, kickback ko ito. Yung kayang pamamurait, dadagdagan o utang, deng may kiutang kayang Panginoon. Anyatang may diskubriya, kayang pamamurait, milakoya obra, ingyawa na nining katiwalang migkamali, pepayaw story ng ating utang kayong boss na.
Nga na, ika kong mar, magkaning utang mo ang kanakong Panginoon. Pekibat na dinalan na sakong trigo. Palitan mo yung ledger mo, palitan mo yung listahan mo. Gawan mo niyang 80. 80 na mo. Puro sabihan tang 20, kickback na ita. Binawas na ne, leko na ne. Ikaw mang peng, magkano yung utang mo kayang Panginoon ko? Na? Dinalan na barili sa laro, olibo. O yung listahan mo, palitan mo yung dinalan. Yung talagang utang mo, 50 mo. Kasing kickback na, 50. Semasa na, itang kayang pamagkamali. Jesus wants us to learn from this steward. Not from his dishonesty, but from his capacity to be shrewd, the ability to think in the future, to amend his own mistakes. Because the steward corrected his own wrongdoings. Jesus, buri nagawan tayong halimbawa, ining mapamurait akatiwala. Uli sabihan na dapat magiging mapamurait tali. Ing sabihan na mong Jesus, potang linto yung kaya kang pamagkamali. Potang ating linapit kaya ka at sinabi din kaya kang pamagkamali. Mo pakpaten. Ni sinabi, matutuyan. Alin? Gawa kang paralan. Baka nito, may kakapaglarinan ing milyari. We can be creative as stewards when we consider God's graces kaya katamo. Gamitan tamo nung naman binyan ng Diyos kaya ka. Para itamo, miligtas tamo, kimpa magkulang tamo. Mo pera, nung ating ang panahon, ating kasikanan, ating kagagiwan, nung nanuman natin ka, gamitan mo para king kayarihan ng Diyos. Take a look of what you're doing with goods that you have. How your gifts benefit God's kingdom here on earth. How your resources for the good of other people. Bakit? Datang panahon kasing tatal ng tamo, itang pisala sa likod tamo, itang etaburing abalo daring aliwa, lakwan tamo mo rin yan. O teta mo gamitan. Pagkikaluguran tamo keng kayapan. Napoy nga manuang ko pa. It's never too late to correct our mistakes. Summarize ko niya mo po yung homilya ko. Muna, yan tang sabyanan ng kayang mamurait ka nga na, lakoda kayong obra mo. Nanggewa na, the steward quietly accepted his misgivings. Read between the lines. Alay sinabing, sorry po. Ali, inamin na may kamaliya. No words, but he admitted his mistakes. Not by words, but by honest action. Kunyari mo, sabi ko kaya ka, abalbal may tambaso keta, miyug sa indanong. Kamang bubulad, minta keta, pinulot may tambasong may balbal, at kiskusan mo, itang basa. Ala ka sinabi, pero inamin mo yung pamagkamali mo. Naman kanya masabihan, kumaka-microphone, may kamali ko po, may kasala ko po, puso yung gawa ko. Nung ating kang pamagkamali, nung agyo mong ayusan, nagyangin mo mampanyabyan, akakit na, ning kikatang Gino, ning kikatang Panginoon. Kadwa, he did not deny, he did not blame anybody. The steward did not argue, or he did not feel bitter or remorseful. No drama, no resentment, no emotions of anger. Kaditang sinabihan na ng mamurait ka. Naman po pepayal yan. Kaya di Pilipinas, potang atila sinabing may kamali, sabi, ewan totoo yan? Talk to my lawyer. Muntata na kayong usgado. Ipagdemandata na mo. Neng kay akwata ng tumuwa.
Mate, alang malalyari. Bali po, one source of stress is when we do not accept, even in our minds, the wrongdoing that we have done. A source of stress is when we turn our backs from the truth, even in our own minds. He did not pass the buck, He took it upon Himself. Alayang sinisyan, alayang kemuanan, may gipakpate. Potaneng kaing abalbalbit ang baso. Like! Ako na naman. Panay nung ako, panay ako. Madakal po nang kaya alam isasabi rin may kakapatad o may kaluguran. Potakati lang sinabing kamalyan, alang bisang mamin. Nga napinitang metong sociologist, kaya po Pilipino, apan sinakano kaya ti Pilipinas. In the Philippines, it is a country where there are so many crimes, but there are no criminals. Okay, baligtaran kaya po. Kaya ti Pilipinas, nakarakala mapamanako, mawala. Pero wala naman manako. Tang nobody's accepting blame. Nobody's taking responsibility. Katlo, katatawlian. He did something about it. Ngayon mas mawalaga. It is not enough to say, I'm sorry. Sorry po, may kamali ko. Sorry, abalbal kayong baso. Ing mawalaga, ginawa yung paralan para ayusan na ing pamagkamaling gawa na. Ginawa yung kapaglarinan ketang kayang kasalanan. Reparation and restoration. What is wrong or reparation and restoration of what is wrong is the best expression of remorse and change of heart. Ing tunay pa magsisi, alimuy tang kikyak ka, magparalampu ka, mangyad kang patawad. Ing tunay pa magsisit, ba magbayong loob, gawa kang paralan, yusto mo itang pamagkamali mo. Nung ating kang pena sakit, sumahop ka, nipaldan itang ngagawa mo. Pagbabago ay ang pagkukumpuni ng pagkakamali, amending and correcting his own mistakes. That is real conversion. What is wrong can be corrected, and we can do it better. And we can do better than that. Ako pupen, the biggest room is the room for improvement. For real and substantial change can be hard at first. It can even be messy in the middle, but glorious, gracious, and beautiful at the end. Potang aminan mo yung pamagkamali mo. Sisyan mo yung ustong gawa mo. Diyan ka mo. Muna masakit at masakit, mabahayat. Kaya ba't nang kaya na pa komplikado, pero kay katatawlian, ingdasan mo, ing grasya ng Diyos. Ing ligaya da rin tao, mi patawaran. Ing biye, tune, pamagbayo. Iti po yung kanakong imbitasyon kaya kayo. It's never too late to do what is right. It's never too late to correct what is wrong. Lalo na ita, gewata mo, ayayos tapa, at asamasan tamo. Kilagyo ningig pa ang poning anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Yesu Kristo, ing talapamilatan ng Diyos at ing tao, ipaboya na kaya katamo yung kayang kayaduanan at kingig pa. Ngatangan po malalangin Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me, kay kang balayan. Para ka rin mamantukan king kaya katang Iglesia Katolika, manatili lasanang masigasig tupad ka rin karelang katungkulan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Para ka rin pamantok ning bansa, pagsikapan dasanang magari ning kapayapan at katarungan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Para ka rin mangalakal at talapamahalay, ingkarelang pamagsikap, makasahop sana yung bis na maging sagabal, king pamagsanay king biyay ka ring aral Kristiyano, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan.
para king kay katang komunidad kristyana, pisan meto nga nakatasanan ng Eukaristiyang iti, king pamitatambayan at pamikakapatid, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingkaya kang balayan. Nginipuhad wan tamo yung sarili tang kapagnasan. Igpa, nasa among pamahalan mi, ing sablang bagay at kaya kang lelangan. Ing kabyasnan abinye mo kaya kami, at ing lugod na pepalub mo, at papalablaban ka ring puso mi. Nasa aming maging mayap kong katiwala. Ban atanggap mi, ing kaya kang kabyasnan, karin king banwa. Kabang manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Hinggamat mi daralami aining keke sarili baboning altar ning biemi pabanalan mo sa dwami balang panina pangisnawami balang isipan at daptan balang kaburian at kapagnasan balang lugod at pakaman hinggamat mi daralami aining keke sarili baboning altar ning biemi pabanalan mo sa dwan mi. Talakad tamo po. Malalain kayo kapatad, bandeting kaya katangdaon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon ka ring gamit mo, kang ipakupurit ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, mananasanang ing magligtas ng sakripisyo ni kaya kang anak, ay ang pangmika pamalatan dareting sacramental at tanda ning pamisan metong at kapayapan, magdalang tatambayan at pamikasundo karing sablamong anak. Itinganaduan me kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili kay kayungan, At kay ka, antemori, yat nayo reng pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Diyos aginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos ing alangang at lubos may paya. King lugod kaya kayang lelangan ing tao, at inyang may ngayon tuyod diyang miparusan, king kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos, kapamalatan ng Kristong Ginumi. Kapamalatan daring anghel at ing sablang skoro at santo karimbanwa, iyang pangming karelang pamanyang ba arapan mo. Ing siwala misana maksan metong, king karelang dalit, akakantadang mitmong tula, at king dalit ing kaya kang ligaya, at ngamingan kakanta. Diyos may paya, mitnoy banwa, ating labwat king kekang ligaya. Osana, king kakatas, katasan, waning darata,
Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami maliyalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ang kanaong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis. Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawanan na rin kasalanan. Dapta niyo iti, bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag taring misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo me teya, I Kristo me bieya, I Kristo mabieya at datang yapo. Inyang yun gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me kaya kayong tinapen ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming tigmetong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpay, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyot sasaw, magobra, king kay kaming kasalpantayanan, king kay kaming pisamban, lalong-lalo na king kay kaming parokya, keti king Banal na Cruz. Ganakan mula ng bading kapatad ming pepainawon at manenayang subling miye, ading sablang mayango abie, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen ng Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Jesucristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutukagom ning Banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Pami at yubanwa, nisamban yaing lagyo mo. Datanging kayarian mo, ni pamintuan ing loob mo, eti sulit antibanwa, ni pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi, king Aldo, ibye mo kaya kami, king Aldo ngeni, ampun ipatawad mo kaya kami, ding salami, anting pamamatawad mi, kari mi kasalakya kami, mga emuke pay sa ulking tukso, nune ikabusking maro. Ikabus mo kami, o ginugking sablang marok, malagod mong ipagkaluping kapayapan mi, ban kikasaw kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan,
kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kekain kariyan, nating kayupayan, nating ligayang manggaman kingalanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan di kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At keka antimorin. Kapatad, masiyatang pasyag, mikakalubot tamot misasan metong, king kapayapaan ng Kristo. Kapaypan po kaya kungan. Kapaypan po kaya kungan. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kay kami kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ningyato. Nuan la ring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, kumumatanggap-tanggap kay ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat espiritual na pamakanabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuki king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, may king sablang bagay, at pag nasan ko yung tanggapan da ko, dapat pauli na ningyening pinandit, era ka tanggap yung sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at suka ka rin, at pikasan metong keng lubusan ng sarili ko keko. Emo sana ipahintulot kapilan man ng kawari ko kaya ka. Amen. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at linga. Salamat, king pakamal mo't pamaninga. Salamat po, salamat po. Arakim biya pikalumuke kami. Pamangan mi aldo babiemungan. Loknangan mi malan mi nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at linga. Salamat, king pakamal mo't pamaninga. Salamat po, salamat po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kay kami at may kamatay na karing dakala tao. Adwan mi ngeni keka yung balikdan mo kaming mitmong lugod at iyat-iyat mi kaya kaming makalulo mong gamat. Yung takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at pasulungan mo yung masabal mi king metong at metong.
Ipanalangin mo ring mamuntukan ming pambansa at lokal. Para king kapakanan daring memalen, bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ba mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mo ring doktor, nurse sa ting sablang dilingap ka ring misalunan. Ba makasuyo la ka ring masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katauhan. Pasignangan mo yung pamagtago, gulaling ding salila, king pamagdingap ka ring masakit. E mula paboren miyawa ka niting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalangan mo lang alang hanggang kapaynawan detang mengaw na biye. Manano na sana, pauli na ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. May kabos kaming alang hanggang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayran na kami, king pamagbayong lobat kabanalan. Itiyaduan ming kapamataan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Huwag paming malugod, ipagkalubme kaya kaming katawan at daya, kaya kang anak, at ibayo me kaya kaming sikanan. Kapnan mo kaya sana king espiritu ning lugod, bangkeng makapagobrang mitmong kapakumbaban, at mangailangan at mamungang mayap, adapat karimbiyemi. Itinganadon mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Isundo tamo po yung kakatamong palalangin, karing-karang kaulantang may angubye, king kakatamong alaalay, kakatang novena, para karela, manalangin tamo karing hanggang may angubye. Diyos, amigla lang, kaya kaming talapagligtas, king upaya ng Kristo, sinubling mebe, at migbalik king kaligayan mo, manano sanang dinganggang kapatad ming may angubye, lalong-lalo na reta ka lang manalangin para karela, kasalpantayanan pasiknangan mula sana king tula ning kaya kang kayarian at king kaya kang ligayang alanganga. Anong nuwi Kristo mabibiyaya at magari kambemo king banal espiritu manggaman king alanganga. Amen. Igpami at yuka banwa, misamban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng loob mo, kaya tisuli panti banwa. Inka kanan mi, king aldaw, ibiyan mo kay kami, king aldaw ngeni. Ampoy patawan mo kay kami, ding sala mi keko. Ante yung pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Emo kay paisawag nitokso, unay kabas mo kami, king sabalang marok. Amen. Bapo Maria, amit mo king grasya, ang ginong Diyos at tsukaya ka, nuwan ka karisablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngayon at kapilanman, manggaman king alanganga. Amen. Ipagkalub mo yung alanganggang kapaynawan karela o ginu, Ingalang hanggang salas ng lagsa karela. upaynawan niya sana king kapayapan. Amen. Ding kaladwada ring sablang tapat may ako king kaya kapamilatan ng pakalulo ng Diyos. Ipaynawan no sana king kapayapan. Amen. Masaya ako po ngayon First Friday, madakala po rin may kasimba at by misa, may kadorasyon tamo pa po. Palakpakan tala po rin kaya katamong dorasyon yung panalangin. Sana po may kitapang pasibayo kaya First Friday. At Chanel, kaya katamong bayong commentator. Then kaya nakan sasawap nala naman mamasa at mag-commentator, palakpakan tala naman po. Naging mas active la po rin kaya nakan, then komi, then mangolekta, then sirs. Bagya-bagya po. Siyempre, mimingat taman po, hindi tak na rin kaso kayong baryo tamo. Pero sana
manumbalik nga katang pamanyimba, kaya katamong outreach, kareng kasalpantayanan da rin kaya betamo, pasik nang tapong pasibayot palablaban, yung kasalpantayanan, kaya katang parokya, agkatala po, lalo na retang merimla, o kaya retang misanin ng esisimba, sana po agkatalang pasibayo, at tulanin kaya katang kasalpantayanan, yang sanang managkat karela. Bendisyonan da kayo po. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At keka ante mo rin. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ning igpamparing anak, panimbalon ng Espiritu. Amen. Kaya katamong misa midaune, umeta mo king kapayapan. Salamat King Diyos. Sacrament, most holy O Sacrament divine,